Damo zongi mi pite yom na teka idam kim te khia tuni na Public Voice TV, Zolan Voice TV, podcasting te panina awareness program panina atakinong mo ke kung tu khal again ding ina news thu ai kele thu thak te ahi tak pi yam chi bang chi khentel the ding chi to kisai na to teng tuni na gen no mi hang Zolan Voice TV panina ke kamin na len hi gam vai gal vai hong ki khel na nungzuin thu thak le thu lam dang tuam tom hongom to to hi miki min smartphone phone hoi no azat the na tung tonin thu tuam mu khiat the na le thu thak tampi gen khiat son the hun a hi ma bangin tua ham phan na zangin mikilo thuman lo to na sem ten jong kel na tampi to thuman lo tuam hong tang ko khiau hi to hi manin thuman thu tak the chen na ding ina ham sa tek hi thuman lo akiphuak tom te kan chen masalo in social media hui lak thu jang na tunga ki art gen khiat khem pe I hop son I share jiao na hangin thelo ka kim le pam ading in guza suak the hi to hi manin izak khem pe imu khem pe uppa pa ding hi lawa thuman thu tak ma hiam chin kan chen ding ke sam ma sa hi nong ni pia again ma bangin news khat ta 5W1H pe kiloin thule la koipan ke kai khom ke mukhia thubul pi chi kan chen ding athupi na again khin hi thubul pi lang na source ichi chang in media source le tua te akizang source tom te ki hel hi mi hing amun van limle video chi te pen thu bulpi masa primary source ai hi to bulpi source adik ma hiam chi isitel changin hi thu kwa in ken hiam again khe mi pen koi bang dan pan mun ne ama na sep bang lam bang thu teng gen bang hun again chi te kan tel masa khwai hi media thu pi tom te in hi thu gen khen na a om ke le uphoi lo hi to dan min sel azang tek laka media pi te le amal lo gen te akibat lo na pen media lian pi te in news khat a again khet u chang in athubul pi hong pian khet na source pen kan tel masa in athuman au uphoi tak pi a hi chiang bekin min sel to tang ko khia hi toy manin thu hi lo thuma lo to kipelin thuman kan chian theina ding in tu ni again te dan ma in thu khat pe sitel kan tel masak khit chiang in pan ding hi hang au phoi media iji chiang in thubul pi kan tel masa in khelna om lo na ding in et chian khit chiang in langni su halloween again here mu da kamal le mi khat pe asu khading kamal te zang lo kitel khelna kamal om lo thei ding kamal te zangin thupuak te zong credit pia in thunga mi pi te ngai sut piak na te zong ngai sut sak kim le pam pan akipam pai te adin gen hiat sak again hiat thu news tung ton in zong mo puak la in khelna om khak le zong puwa phapa media khat I zui ding teng pel loin azang media na sem te chi na hi atunga again teng nisim news gen na te a zat ding phoklen le hang thuma lo thu hi lo chi te pan kidal thei tek ding hi hang Zolan Voice TV panin again awareness program hongai akwa machiat atunga again thu tung tonin na to khak te u comment panin zong ki hom son tek ni chi hong zon tuni awareness kong gen dingu to teng hin mai kala ki muk king ni lungdam